Salam oras madita saluna damang denang nani awalongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus haangge songsoni nang nahu paribot. Salam siap madita saluna kamanginang tapi para rasa mau pasatami tu hita saluna terkhusus maturusnya KBP lagi matu hatta nasi totong mangaramote hita rak macolo hita mangarade Ede parminggota di hari Minggu di tanggal 6 Juli 2025 masuk hita kamanginang tu minggu napatuluhon dung Trinitatis gabeti nopa na baru menjadi ciptaan baru di topik ni minggu tak kamanginang tu pasada marhat tetap buka mabuku data nomor 574 ayat sada 1 tolu rak maletamin setua buat semamorah. Pujilah, pujilah di mata nani anado puji di mata nungase sadosamu maundut rohamu puji Napa dua hon nomor 10 pitu buka data ayat 2 1 tolu. Mangi ujian nomor 424
424 ayat 2 ditambah 4. Maruduk ni roh tombut sudi paman menaturkan cikirmu sudi pasatu Yesus satu Namanya 440 sada. Ayat sada ditambah tulu. Dia Tuhan Yesus nasal kudus sudena na dok nang dosa nang tuam rikot doroku marhatoboton Yesusku Tuhanku ditusuk disisa Tuhanku doakan dosaku nang ho aledo ngaditobus nang dia dohot surga sudi hasanangan hinor honi Yesus alidolaki sai golong moderna nang hopartohap di sonang niro hana sumurungi di sisa Tuhanku doakan dosaku nang ho aledo ngaditobus nang Nah, mangiut sian nomor 767 ayat sada ditambah tulu kamanginang. Songon aik nama bau dapina songon aik nama bar dapina songon aik nama bar dapina
237 kamanginang ayat 122 matabayan. Onom siap itu. Parpudi sali 450 alo kamanginang 450 alo. Di Birama 6/8. Rata manang dita saluk na kamanginang sooni mazulo pargorota di partikenon molo tumurang di paradion nami kamanginang mapahabi dong mahamuna boy mata paturi-turi to karna ro na molo kesempurnani ulan di bataro napuna kamanginang sagani dan tagamundang murak kami dinalaho mangarata-rata ya deton alai napostol hatta kamanginang saya lam tabai Tuhan tamadi tabisik nang taran di kabadita hipason do gajah nur satu tong bohita numpak terus kamanginang
menguji doa pasangan buat itu hatta marhite buku kita. Salam sehat Madita Salukna, selamat jumpa di minggu depan di acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.